Voin hi August ni som panga sang ni som ni pali India ram Independence Day ani a thlir tu le ngai thatu te chibai vekule post masalama kan lo soitak Kolkata a Dr. Pong Sual ani chungchanga thuthara danglam tak tak aron langchuak zela atir lama Kolkata police lamin ma an lo dan lak dan vel te chu post masalama khan kantar lang to a lo endu kanom chuan description a alin kada ta khan kan lo en ve don nia karmasa August ni ku a Kolkata a sarkar en kol hospital a trainee doctor thina chungchang chu chui chian mek ni in thuthar dom lo tak tak aron lang chauta zut zut mai Kolkata High Court a postmortem report thelua alandan chuan kumsom thum pakat mi Dr. Taksa a hian mi pachi atam hle ti mu chu ani a hei hian gang rep ani ngei rin na atilian hle All India Federation of Government Doctors Association a additional secretary Dr. Subarna Goswami chuan India Today a hrildanin postmortem report a chuan Dr. Taksa a hian mi pachi milligram za somnga pakhat lai an hmu thu asoya hei hian mi pakhat ayatamin pong sualin gang rep ani ti rin hlelna chu anem nget le zual ani ati chu za chu mi pakhat atanga chuak ani theilo hei hian mi tam tak ain rol ani ti atilanga ataksa a liam le tharum thona nu ma te hi mi pakhat chauti ani theilo ati bok media report in atarlandanin victim chung te point an petition a chuan postmortem report a hian chiang takin an fanu chu a rokare le mi pat mei chian na man sual na chin chian na chiang tak om thu an soi petitioner te chuan postmortem report a hian an rin le lo thon ber nem nge tu chu chip chiar takin alang ti an soya an fanu ruanga hian liam nu ma engemaw za tawma hei hian nun rong takin tharum lena be ani thu atar langani ti in NDTV an hril hei hian rampuma lung oilo na atizual kai hle maya state engemaw zata medical professional pol rang te chuan lung oilo na hanlan tirani postmortem report a alandanin trainee doctor hi ashokare ani ma in au chuak theilo le thotheilo turin anar le aka hupin sak ani a phekli zeta sei report chuan a private pata liam om chan chu uchuak taka mei chiat mi panna man le aser an ngai sak wangani thu atar lang report chuan a ngonga sena nu ma mu ani thu tar lang bokin hei hian he poi khoina ra phlak zia atilang chiang hle ani atar mit volai chu vuak ke sakin dar thalang ke them chu amita alut na sa hle a poi khoi tu hian alu chu banga nem chilin hemi awang hian alua hliam anei pha bok amit pani le aka tangin thisen achuaka a mai le atina hliam atuara a private pa ta tangin thisen achuak bok apum ake veilam angong akut ding lam ku jung u le a muya te hliam anei bok ti in report chuan atar lang bok poi khoi tu in doctor maya a hamna tin nu auma doctor hian ama inven tuma a beilet na lama poi khoi tu hian aham ani an ring aka le rok chu a au chualo nan an hupin an rek renga a roka an re na wang chuan a thotheilo ane a roka an re awangin a ngonga thyroid bomb chu a ke som bokani ti in postmortem report chuan atar lang trainee doctor chung te po hian a ruang an hmua rap thlak le lungchiat thlak an ti zia an soi chuak bok Kolkata High Court in thutluk na asia mangin CBI official ta chuan he thubuai hi an la a thubuai siam saktak Sanjoy Roy chu tuna hian agency kuta au mek ni in NDTV chuan atar lang he poi khoi tu Sanjoy Roy hi CBI kuta hlan ani ma hian state police te chuan an lo man to ani CBI team hi group thuma anin thena group ni te chu forensic le medical expert te ni in group thum na chu Kolkata police officer te nen an thok du nanga he thu buai hi an chui don ani High Court chuan hospital en kol tu te
abik takin principal lui Dr. Sandeep Ghosh chu chui chiang turin CBI hi a hriat tira he doctor thina chungchanga hian police te hna an report lo wangin hospital administration te chu court chuan thu azot fia bok Dr. Sandeep Ghosan RG Kar Medical College principal ani na tanga bana a thelu nu darkar reilo te a Medical College danga principal ata na ruat ani le sia wangin state sarkar point soisel a hlo hle Dr. Van Duina tok chung te chuan thil ti sual tu dang mantura malakna engma om lo lain evidence in an fanu chu gangrep le tha ani thu chiang takin atar langa hei hi mi pakhat chain ati theilo thil sual ani ti in RG Kar Medical College and Hospital principal le akai noi midang te chu an laman lo ti an soibok Van Duina tok ta nu le pa te hian an petisona chuan report alan danin an fanuthi na hian mi pathum tal ain rol nge yang ti an rin thu an soilanga hataksa a mi pachi tamtak mu chu ani hian thil sual te tu chu mi pakhat mai ani arinom lo thu ati chiang ani an ti bok autopsy hi man mo takati ani thu tar langin an fanuthi na in nam noi midang te hum him na tur ngai tuin autopsy hi dikhlel takin an ti ani ti in petisona chuan an soibok engponi se CBI lamin an chui meka nirei lo te hnuwa amor an bok mai thei arinoma mi pakhat chau po alo ni theya pakhatai tamdai po an lo ni thei to bok ani ti chuan ni zan rei to zan lai lama khan mi pui tam tak chu hospital bulvela pungkhomin tharum thona nasatak me chuakta a heta hian police in dai dan na an siam te po ti chia in motor tam tak an ti chaboka police te hian mi pui no darna tan tear gas te po an mang hialani hetiang me ma mi pui thin rim na aso sa na chan pakhat chu atira bi pakhat chau an mana tun thlengin midang man an la nei si lova postmortem result a alan danin gangrep ngei ani rin na alian boxi a chuwang chuan midang akai noi man an la ni si lo hian mi pui thin rim na ati so sang em maya chuwang chuan tharum thona po hi a thleng na sata hle mai ani voin lama po boruak ala so sang viau ani CBI lamin an chui chho mek zela postmortem result in atarlan danin gengre pani ngei arinom si a CBI hian uluk takin an chui ngei ring ila pongsual tu hian rorel na dik tak amu ngei be sei ila athawme ole khati chin kha nipot mai ro se